Chimwafidi and the two Sompa FM and TV. Nebema weniji Eni Agya Appiah Nebema weniji Sabra boy mo dajini Be natural suna dear winya Nebema weniji Agya Appiah so kamu Agya Appiah Our fidi and the two Sompa FM and TV. Why? Yasin Sompa maniji ni Agya Appiah na unu warada Sompa de asit neimuno Agya Appiah Sompa FM. Ye no mai mun sama kudi mun samjina ne kasebo biti samni ya jasu samjina Sompa de ba mampu Sompa FM Agya Appiah Sompa TV MNG Sompa TV MNG Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV. Abo nonsia Nana KJC Company Limited and upon nonsia kasi bobre and aso every Sompa 106.5 FM Accra every Sompa 106.5 FM Accra no and I'm your headquarters Wokumasi Sompa 93.1 FM Sansona Sompa TV and I'm so Ayiko 100.9 FM Wokumasi Adam Fopa Radio Ewo Paris France Takwa Sompa 101.1 Techimai Sompa 106.1 FM NNamso Sunyani Sompa 98.9 Enkranza Mensonum Sompa 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio Ono Sompa FM Live your Facebook page Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Sompa FM Live your website www.sompaonline.com to open a bro for customer yetintim wo a obetimi akenkan ni nyina Kanesh Urban Radio so Kanesh Marketer Kanesh Dwom ho nyina wo manfo etie Doma FM ewo Doma Hinkro 100.7 FM ye ka mo se ko ba simpri mo be maba a wo ton wadansi hu ne ma hyase kwa wie ya wo ma free consultation ni delivery no na no pa no nsia kasebo na wutie no medima for herbal center Dr. Tamu Dasuni at the time, Ebeto Yarden Sun to Nisabanche, Fontina 74 Misha T74 no, and also Ekoye, Joss Bread and Pastries was what the Just Hot Kinky Abba. I know a 3 Ghana so the separate Leicester Ghana Limited or the Yas toothpaste and then the brush Abba just to say, Men can show us an opportunity to sing fat toothpaste, papa ne brush papa into 2, nebin coca sim, a Yas toothbrush and a Yas toothpaste, you know, na a bit me a bow ama was saying Akoye. And some of the more and nano pay, did the market no ebony. For the Bocas be a home among the Basha send a home to Abo. Na Kempiski Hotel, and I shall Mudia Casano Corso, Mampeni Casawa say. On Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, assigning Agya Appiah, said Wakwakucha who market Simo a from Plinza, a whole Abaya Bia de Besum, Equia 4. Sada and a Colebu Abaya Sabian Swabaman said 24-hour OPD services. What the year, Juma? Global Info Analytics for the report about Bontin say, one more mutai NPP chino, a so ati by your hanchemu edionunum, and a one more per NDC no emua peja or hanchemu edianine ensia. Now, Unimusa or Maya ye womwe. Ya dear Bishop, I hope I yenim, mental health. Na wejabawe ho, ma maybe or so what the Janane Johnson the year do and more in the medi. Mammy Agnes na momula te say, where the Jew or more na dream.
Enwachi Openye Edmond Chief Yanko, a Director General Dema National Communications Authority NCA. Nasmo dia to John say sim registration for Friday Babayano. Enya dia nsembia fa ho e fa ne privacy no ebetimi apie da. Said the bena woman enua hodo a yedidi dwuma de bi ye mpa ne nkonwa ebekoso atena no. Se hwie so wono ma ye nhyehyɛ bi ye de ba okase mu. Na mono ne nsem mu no ye beko South Africa ne akwa akɔhye ya tese nyinam kanea bo no se de Ghana fo de se ye aginam kanea na eye aginam abo no wo mo de ne de aginamu na eba beginamu firi se ebo no kɔsoro ankasa wo South Africa memu. We ni afoforo eka ho no eno na no pe na Kwajajesi Company Limited ne ka se boss empremo no ye de somo triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa anope me ni me wuma die nyame ehira no Akosua ago Aboagye obetimi so afrɛ me Akosua nhira womayi ahoje bia baako a agidin pa na wiase nyina ne mu no ɛhɔ na utimi kɔtɔ aburo betem baako ya na utwa wani hwebe nkune ne fa ubusa seman ba mu na we Ghana ha ya na wo Kempixi Hotel asa na meken enhyemide bia kɔso wɔ hɔ a ɛsan so kra ya afɔdebɔ ɛho nto abɔ ne kɔkɔ hyɛ ase sɛ be na Black Stars of Ghana wiase nyina emframato football a yɛkɔgoro ho ɛwɔ America, Canada and Australia hwa Ghana for dodo na epe bia kono afi nhyehyɛ no sɛ wohwɛ committee na wɔn mo te free 2014 mo baaye no a wɔtwerɛ ne pefe sɛ ma ban mo ne hu muso mfa japade bia anso wɔ masene ne nso ne nyinaa mu no Ghana mempene sɛ yɛ ka Ghana wɔn ma ɛtɔn Ghana pa ma yehunu ba bia wɔ man no kra ɛhyɛ sɛ wɔ bibire matɔ yɛ he no the Black Stars of Ghana wɔn mo ka ho pa ne sɛ hunti se wɔtwa nkɔ adwaba ya na ne ngomakɔ anya hwe no yankeka yensase na yemfa nsom ema wɔ mu ntimi nkɔmra na bra wɔ mo bɔ sa adwa no ne yensa ntwerɛfo hɔ nsema mampanin kan no yentibi. It offers global visibility, national branding, and international positioning. Our performance will shape how the world perceives our beautiful country, Ghana. It will influence investor confidence, tourism, trade partnerships, and our reputation within the global community. The Black Stars is one of Ghana's most renowned brands, recognized from Beijing to Buenos Aires, from New York to Nairobi. And how many times haven't we traveled abroad? And when you say you're from Ghana, the next thing that comes out of a person's mouth is the Black Stars. Sometimes it's Kotoko, Asante Kotoko. In Congo, because of Englebert and all of them. And then sometimes it's Abedi Pele, sometimes it's Kofi Annan. But consistently, the Black Stars will be mentioned when you identify yourself as coming from Ghana. When I visited the team before the qualifier against Chad, I encouraged them to always remember that wearing the national jersey is a sacred responsibility. Enu asema Ghana mampeni kan se de wo pa de akokotoko no ya na yenya na bro. Nti the Black Stars of Ghana sempo aban kwanteme nso wo no masena yanso sa ankorankore yanom nso asene bi na enum no ka ho na wie ya wote se Shatawale ene Beam Nation Stone Boy mo wo maye donation no afoforo pi nso ka ho a abaso kanfo nyina eye bi ndi sa na nso betimi aye bi dia soso na aboa ameyetimi akọ ne yakọ akodi agro. Sabre dia yedru takrachene eno ewo Afram Plains. Yedru hono mampanyi His Excellency John Dramani Mahama adadwumadie bi adi IFN Farmer Services Center. Na sa Farmer Services Center no eye bia de ba besumakuafo ewo Ghana ha nyina. Na abaye ne swade hunu ne se anya bia no ye betimi ate bi ewo Ghana ha ibenya centers no beye aduonum. Na afei mu de nya beye dubaako na sa 11 centers ya ebesom. Asekire ne sei Farmer Services Center ne se wo ye kuani a na se wo pemmoa emfidi a wo benya de ye kua wo nsa betimi atoso afiri ho de afa ne input no na mechanized equipment ne ho na bi befre baba se wo petreni wo pese kua adwuma no kra ye biebie wani so a se de ye ko ba simpre mo si kire wo kwan fa so si dan no wo mo so be kire kwan fa so eye kua ade ba ko mba ne se fa bibi soil testing na no ba bia wo kwakodua no eno nso ye be mo adesua e de afa ho storage facilities e bia wadua mfudie no wawie no na wo pa ba bi de agu a sa Farmer Services Center no nso e be ye adwuma no saa
ɛko abefa so aton utumero ene de kankan wo ne wugye ne banche ne meko no ɛno nso so saa farmer services center no ɛbɛboa ama saa kwan dwumadie no akoyie na no ɔmampanye his excellency John Dramani Mahama se na ne swade hu ne sɛ Ghana ha nyina no yɛbɛnya farmer services center ne bɛyɛ aduonum 50 centers na afi de 11 centers ne wɔbɔ n'adwene mu pɛsɛ wɔbɛsi a yɛbɛtumi asom Ghana fo nyina wɔse yɛbɛtumi aboa ma de fɛ ne productivity no akoyie etikuani wɔwɔ nimdie mu dɔ wɔwɔ mfidi a wɔde bɛyɛ ɛne wɔwie ɛkɔn bɛfa so atɔn no ne nyinaa nso ɛka ho. It is our farmer services center no a flagship program bi a na ban yi di abase akuyafo ho hia if se kuyadwuma no eno na ye Ghana ye fapem eno ne boye chedom if se krobia no akuyadwuma mu na obenya aduane ye die nya bi asi dan de aye bibia it is ye hye wo mafo no mu ma e betimi abo ma dwuadie no akonkan obi wo ho na extension officers ye na services no wonya bi farmer services center no de sa esom no ebebrew it Ghana fo nyina enteche se de be ya sani suade hunu no beto dwansami omampanyi his excellency John Dramani Mahama and the etuja. Wonderful. Sompa TV no so na wo hwe no e anopa e ko baje sesempre mo no nsiabre mu kasebo e na ye so mo radio no so ye live Facebook wo Rich BITMISE Mr Tony wo de ne nam ho e Sompa 106.5 FM Accra. Ye wura kwabra menta aka no dwabo so mra sebedwani woni na ye oman yi so afo a wo hwe yapomuden ho nsem so. Na wodi atuja se 24 hour economy na wono mo ka ho asem Ghana fo bi titiri ni wo mo wodo nkuma mu no ntiase a wo mo de bobo adum ni adan no wo kyerɛkyerɛ mmea bi kura eno no betimi ayense na ho ni nsan ho mo hu se ade na hyase o sesi kolebu aban ya asabia sade nka akwa ye beje ufoda na ye hunu ya de kurokura ekura wo ene dokota akwa akohunu na ja ya mo di santen so ne wo ya ye openedu akopem se obakwa akwato physician na nkasa no wonom se anadwo nyina wo mo ye adwuma da mu ni nyina fira no pako sade be sa 24 hour na yewura kwabra minta aka no sade wo ka no ni every material type can create space at emergency. For me, I think it makes a lot of sense to move the person from emergency to create an empty bed at emergency than to say that, oh, the walls are full, and so we need the person more than 24 hours at emergency. I think that we have to revise that one and make sure that the person doesn't stay more than 24 hours after stabilizing it. And I will also appeal to all the health facilities who do referral to these patients. Try to stabilize the patients before they get here. You don't just push the people and say there's no bed here, so go to collect. So that's something we have to look at. And you mentioned the expansion of the surgical, the medical. Sir, Kokochiche Frinso as no Obacase, Denchem, Wada Wansora, Ya Yen Huachin. Woman is so afar. Wo hwe apomode ho nsenso ewura kwamra menta aka no ene kasa yi meka wo se Sompa kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra ekoba simpri mu be maba ebo ye chidom tonti na 74 mecha edi atata midima fo heba center se akwaba Leicester Ghana Limited ya toothpaste so eji yakagyenemu a eno nyina no ye de somo anopai Owura Musa Dankwa poster abu akonta efa abato ene ho nhihye nyina wakyere na dwene e de efa NDC ene MPP ho na we de e ne hihye mu a wo ye ene wo de na dwenkyere no wo de api so e de aba wo so wo mo do NPP na wo mo de wo ho bo MPP no eso ate ene wo mo de akokoduro kasa ye do NDC ye de ye ho abo NDC no emu apagya pa wo mo sese no support wa na ewo MPP mu no ye to aba ne wie no eso ate be ye ohanche mu aduonu num 25%. Enna wo mo de wo ho akodom NDC wo so wo pe party no apagya be ye ohanche mu aduanan ensia wase wei eye de fe no ongoing face to face tracking poll awo ye ne match ya na na kyerse eba MPP o mu decline in party affiliation na se wo mo a wo de wo ho dom MPP fo no wo mo so te enna NDC fo de wo mu dada ne bebre akwa ho Owura Musa Dankwa ebu akonta no so 2024 elections no ansa na ye ba beto aba no na MPP fo e wo soro kakra esin NDC na NPP fo wo hanche mu beye aduasa enson ena na NDC e wo hanche mu aduasa miensa na NPP 37% ena NDC ye 33% ye to aba ne wie ye no
Womu do omo akwakodom NPP no omo do omo akwakodom NDC na NDC de yechese ekokra a MPP for entimi emme omo ba bia America womu etuo no anyasem ketwa wasesa abre womu mutimi dia kokoduro ka so omo ye MPP for no eyo hanchemu aduonu numu eno no ebe 25% pe ena NDC de etimi apeja eno ekobe 46% ho na no no osan bo amane sese ye free bibi swing regions san regions na asa mantam na de etimi ko ba bia betimi atoaba ne na ye MPP for dia mfie na yechi na ye NDC for dia ebi ye Greater Accra Central and Western region eho wo se wo de wo ho akodom NPP no ayebe yo hanchemu aduonu mienu per 22% and wo de ekọ NDC afemu no yo hanchemu aduonu mwochi ye 58% enti owura musa dankwase they ye friend political affiliation wotimi dia kokoduro kase me ye NDC ni anase me ye MPP ni no MPP for the SWAT ankasa a decline a from a decrease and MDC for the end and once increase say ya skyrocketing and the year jumate some crofo chini brane will be as me NDC into when you kakra why ya what dear babe to just say a party affiliation dia and the NDC womahuri edikan Empenika Santoma a katadia sopa say no cre na ye wuram wo wejabawe municipality ho ehona maame bi wadi mfinhia do no munsia 56 yenunisa maame Letitia okan ono akure yayi bula mi top ho an wote na wone ne mma baanu bi e wofie ono mo kira maame ne sade na asi ne so eduba bi aso wo se honhom no na eye ne mu adwuma na yenhum honhom kro wotimi mana kwankyerɛ wo akyɛ sɛ wo mo mfa gyanan ene ejonso womo mfanye aduane na womo anyade nom ne ho nema na saasemi apiepia ne nam wiase nyina apa ne so na no na maame Agnes na amomolate so afo a wono ene hwe ema mofra ene emu asetena mu yedie bambo so se saadi eni kwanse yetena tenase na enye ne obese yetime etenase kura di nyankwa eja nan sai efra wunsu okura wunya typhoid nom ne ye ka ho na one day be say bia ebe mental health nti e was a yakwohwe maame okan na adwenem. We appreciate the efforts you are putting into making sure that the vision of His Excellency John Dramani Mahama, that we don't leave anyone behind. And in terms of vulnerability, we reduce vulnerability. It will only materialize when we work together. The community, the opinion leaders, and all of us, the assembly, which is the basic level of the governance structure, and then also the ministry's work is enormous. It cuts across. We bule mi ho top hwa we jabawe na sa asem yesia maame Agnes na amomolate wono nso akasa wo ho Meka wo se Sompa kase bona wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Eko ba simpri mu be maba wo ton adansi hu ne ma wotimi ma wafutuo ene akwankyere wono na ebo ye chidom enti nadoa plywood ahodo building wire cement iron rods ni fu finishes no obetimi aboade de chance ekọ wie no eye na kache ade e wo mu akọ no se bia wonsi dan da afa na wo pese wo si dan a bra ne nchen na wo mu a wo betufo wo kire no wo de design na kire na architecture design na kire no a obetimi aka che wo se efom ho no wo hia cement obetimi aka che wo se wo hia 500 obeka che wo se wo boso iron rods no de wo hia nie ombe kire wo ni nyina kama be mu ohunu e ka wo de fi se Yesu Kristo kura manfato ho se wan na ekosi dan a wonya abotre emu ho akontansa na wahase asi etisa wan hwe a wo nwie eti ekoba simpri mu de se wo de ho bo na wo dan wo hase a wo wie wo ye mu alpha and omega eti bra na ne nya adwuma ena wo wie no niema na wato no wo de bekwa ma wo free Ghana ha wa peti ba bia mantam dinsuye ni nyina the branches ni nyina bi e wo ho eti pantan joben se passe tano so ntibo ho eti metim fuma so asaman kese wenchi to ase Akosua depo bi jan kwanta achimodan nyina hini takorade sunyane Akosua papa se techima cha se meka se mebobo so ebre ne ma me kwanti wudi ane se je ne number no ne frɛ no na wonkyerɛw eye 020 435540 020 435540 ekuo be simpri mu be maba yetene so ana ya sorry Leicester Ghana Limited se memu aso nte se wo de yas toothpaste ene ne brush aba etu betimi asere wa kokodrom wo betimi akasa yi a ne sampa wo de yas toothpaste ene ne brush ne echichi wo se ema wo se so nya fi ema wo se so nsene na wo se no enye yero ni green fa yas whitening no
fa twitwi wo se ɛna ma tokuro meda wo sim fa yas hair band twitwi wo se ɛma wo tɛkyerɛma so nsene fa yas total care no fa twitwi wo se fa yas gel no ɛyɛ wonum ne wo tɛkyerɛmu ne wo dodom nyina adwuma kama na ɛmoa wo na watimi asere wo akokodrom udura bontene a ɛnya afa na wo sra Lester Ghana Limited ya toothpaste ne brush no ɛbɛyɛ wo sinye eti baabi a wo benya bisa wo penkran wo won kran na apese wo tubia ɛyɛ 050 1619588 ɛyɛ 050 1619588 Kumasi ye 050-1390338 aye 050-1390338 na wodem Lester Ghana Limited ya toothpaste and the brush and no any di chichi yesen na no chi thonti na 74 mixture ye T74 no ye fani immune booster papa no aye T74 titi dudo na ne nananom no no and no bitimi nya 120 years 130 years na se ba akokora ntunto fom ene obo ho abrantie kakra bi na ne se ba ko atu obo ho obi no yare na bia no ofre excuses me madwuma adan a me yare adai wo de da bia wo ne yare na da mpa ba ko so nom tonti na 74 mixture efise sa T74 no immune booster ebema wo immune system no etimi agina na so nti yare de wo ne tonkwanta na wapai T74 ene agya tomu eti sa wo pedudu otu a eno ane sa wo befre 0246073498 0246073498 and 050-162-8931 050-162-8931 ebi wo Okanshi drug lane ena Kumasi Ashtown Colina Heba Shannon so T74 Tontina 74 mixture no immune booster papa Medima for Heba Center Dr. Tamu Dasunie Medima for Heba Center Dr. Dujemfinie Medima for Heba Center Pokuase Maira Asanti Achima Gogo Yejinam Ebuakwa Gogo Yejinam Ebuakwa Gogo Yejinam Pokuase Maira Yejinam bra na yare timi manipa ye mobo se wonya stroke ana wodofo bi ne fa ba bi adjojo na ye wo se ni da so asa da bi fa ne bra medima fo heba center ne emfa time ento ne yare ne so wo se wo sisi yare aye nkobesie ekwa na aba aso aye ne ho se me de me ye sankofa wo kwa obeba ba famia eno de eye medima fo heba center yare sabia na manhye bi a wasie e wo Pokuase Maira ne se de dan no efe no sa na yare sabia efe nso wode ma wo typhoid chronic yare aye krankro e ma ne mema mo pa wo ne ye nyem kapre bra ne ehwo wo wi a Dr. Dujemfisi na afi wo de akwada na ba bekire no na ba beda na se eti medima fo heba center ene ye ne sa eti fred Dr. Tamu da so ne dom e wo 0244774282 0244774282 and 050-072-7215 050-072-7215 Medima for Heba Center with Dima for Honoa me catch you say ahaya Sompa 106.5 FM Accra. TV Emma Akatuapa Emma Akatuapa ye koye nimu a enche kura na Owura Sam George ebededi na wode tudwa ede to Ghana fo nyina nim se ye baba ba yesem registration na Ghana fo nim se ye dada ene yesa be ye biem te na enye omamfo de na omugusu ekyechem de entie hu hia se ye betimi aye ne sa na sim registration ne beboa ama de friend privacy no aye adwuma na se obi ntimi nyansemfo bia emfa ho sa asem kro ya nso Director General Edema National Communications Authority Owura Edmond Renchi Fianko asha Ghana fo nyina bo said ye friend privacy protection no ebetimi aye adwuma pa ntisa kane no a wo ye no a eno kra no obetimi nya wo number no afrew o ha no obi afrom ye from ebi a telecos we na wabebo din no ababa bebu emma sada obi antimi enya sada no obenya bambo kese pa eti Ghana fo nyina entachi se de be ya sa eniswade hunu ne bebemu na masa sim registration ebe hu se ye yie die nti ena ban e de besom ye yi. We are working closely with the Data Protection Commission who
which is the statutory body to ensure the protection of data, and how data is processed and managed. So, and the LI itself is also building in safeguards for cybersecurity, data protection, etc. So it's going to be a very ethical process, and I am not aware of any attempt to use this or intrude on the privacy of people or to do anything that we haven't communicated. The primary objective is identification, a proper identification of users of numbers, understanding that these numbers today have become, things that are linked to many other things that we do. The where Director General of the National Communications Authority, one church mudienti SIM re-registration, yababe biemuno, said a telephone numbers ye kuta a home bambo bekoye data kwana wudi juma, a home bambo bekoye nebejina brane, amo minor afanentuma pa Efra. And ye free no more. When she am on the boy free say also. And all Western North, about 1 person so, a bank crash penny over here, Dominic Jesse. Was a punicrum, or my jassasi, a cannabis said Biasa. Ninja no woman de Wood Village, said the Bayana, Timana, a free horna, a chum echo, miaho echo, not do do ne econo. And who did the bay the Secobase, Coco Boakran as a bew, Atiako from we are singing Joshua. Timba dear, Nebon was ro, and to one more Wood Village. Na bra walk and win na osoma for Kwame Wusu. Yamana boni no wajina hobia or fansem no. Person of Hamina Crambona, in Mia a common hapa from tracing Western of Guafidi, Ghana, and even the world with a lot of rules and home products. And so Bahanama, we be quiet that Mia, Uncle Meba office, who want to be about Pedia crack or bonnet dancer, no big sound. Not just a yedimami hudia, a quite crime fast answer Nipan, Pedia or bonnet dancer. Yanetiana, you produce me a brady several months for no, Upidia Juma, a yedimam. The sense of court, timber firms, and so the one. Now me share or more concerns in it brought up the discussion and idea and say I was in Wood Village and the Wood Village who the man should be a one-stop shopper. Everything wood also in Yaho and he didn't sound common to one among your committee are more a handle we know. Way Appiah Tiffy Mantanomo any freeba so we also a bank penny. Honorable Dominic Jesse, everyone was say so could you know and who nearby. Ewom sa kontomra wodwa se hwedwuna se ne we oso nso wodwa eno achi nso kra asanwe so wonom so wodwa na emu ndwa ne kase pa no de wo se hwe asanwe so ene na eba pa ne se ho 24 hour economy market no eho na wo mo so se wo mo kwa akoyo no ye 24 hour economy market no na e ka se de o advertising ye twen se ni nyina be go through the procurement processes no be end na contractor no aba site abisi we no amaye de ye twa no otherwise ye sika no de eba se ne buy assembly ho di CDB at 1.25% then dia common fund be bia no ye tie no to wa no se de nya de afia ye twen funding de bi twen se on be we sa procurement processes ni nyina na market construction kese other than that no de afi se nkofo no have been very supportive o mo bo adwuma na e ye and non kwane ade having kakra yeah other than that indian ka and so problem be brave so no dey hanga tikiti be one man yen ka because any person who na we dey answer na man dey beba. Honorable Dominic Jesse abankrache penny e ma de share one more say hwi also osomafo Kwame Wusu ene trunkre mane yen meka wo se Sompa kase bona wuti efi Sompa 106.5 FM Accra na yeduru amono ne nsemu na yetu fanso okoria kwa kopie South Africa na yeduru Johannesburg no ene yeti se South Africa fu dodo na esu ye dede ene yese Sompa kase bo se na de na ekoso South Africa ha munyina asemoni ho hantwi a moni ne muhuni munyina pagya no se Akosua yen ya yenkote a yesi anyinam kane abo no ye aginam abo dada no yasa baba betum na yese double aginam abo eti edi ahoche kese pa ene beba na yese electricity bills no ya tum kese e wo South Africa eno ena busuafo ne wo mo biebie nyuma se sa bere kra wo mo bread da fi se de fe ne production cost no e wo so se bia ma bia adwuma na me ye bibia electricity bill a metua ensu a me de be ye adwuma bibia no keke ne nyina sie ani a e ka no wo soro enti yesan de we san beka ho de na se ye ba be ku abusua no kra se wa bome ena wasa bra me sun eti eno wasamo no ena mpanifo de atodwa na Owura Hartmant Winkler a wono nso University of Johannesburg echeche mu se ya ntomu a ene ye kane no kra mu nya bi se ya nto electricity bills no sa ankoso bedrum rebi ne grade no kra no this year tum
enti ekwa bia ni baabi ase yebetum na wotimi tua da bia na kanea na eflow na ekọ na etimi aboa etese so omanfo no ete ase saa ifi se Eskom no a wo mo na electricity wo mo ye ho adwuma e wo Johannesburg South Africa no wo mo ekọ ahokyere kese mu pa na sei na owura Hartman Winkler or University of Johannesburg editor Sompa Kasiebo enim. As much as the general public and almost everybody except for Eskom has been saying please don't do this to us, Eskom has managed to convince the regulator that this is what is needed for them in order to meet their costs. And if one looks at what their costs really boil down to, well, we are almost out of load shedding. I don't want to say it's completely out of the picture yet. It could still hit us, but Eskom must be congratulated on having done so well in the last year or two. And I think it's been largely because they've been able to reinstate their maintenance. They've been able to make the plants which really were Enia yeti ye Hartman Winkler or University of Johannesburg South Africa. One editor Sompa Kasiebo nim said the entia electricity bill no esese wo mutumu no eno no etu omanfo ntiase no omonya ne saa na emwa Kasiebo no si ensema ye de esom wono pay no de di makotene no ebini Ghana mampene se Black Stars e kwa World Cup ne bi na manfo ahase kura etuatua wo mo ye donation enti ba bia wo bia won so e ka wakoma no Fadi yeshim na yetumi akwa abasundwem. Mampanyini His Excellency John Dramani Kroya ekopie Afram Plains na odru hono na Farmer Services Center ede babe buakuafo ama kuadwuma agina na so no wokoda na di. Maame bia wo weja ba we afon ho a wo de sabi o agana ne dwonso ye aduane sa akwankyere ede ma ne ma edi no. Maame Agnes na momola te se we de mental health for mrem no wo monhwe na adwenem. Global Info Analytics owura Musa Danko ye poster da wo mo ano no e dia ba bontin se wo mo do NDC na do so se nipa bebrede wo mo akobo party no National Democratic Congress ene wo mo so pe NPP na eso ate na ese party affiliation ne de NDC wo mo kokora 24-hour economy no ashase o apomuden mu titiri ne kolebu ndi se wunya nhunu bia yewura kwabena menta aka no se free na ekoi Wamu ye adwuma da wamu mre ho anadwo nyina OPD ye adwuma. Owura Edmond Renchifi anko ye Director General Dema National Communications Authority or the Atosom Pakas ye boni me say some registration e ba be ye no e ye Ghana for mu amu ye di ntia. Ena South Africa nso ye kode di se enyinam kane abo no wamu atum ama omanfo se de ahokyere beba nanso aban ne se ya antum e bedrum rebi ne kane ne kora wamu enya. Eno so ne ye gina na anopai na nakwajo jesi Ekwo ba jese sempremo kase ebo no de ba TV no so na FM so information fo ni nyina fa bi kamu.com no phone so.com o fa bi no ya de o AC anopai ma wire mfi se na maba so na abo tete otumi twa su na odura soja na kwadwo jesi ka ho no enye ono nko Leicester Ghana Limited awomode yan toothpaste and brush abadwa sonso eboa medima for herbal center enso boye chidom 20 na 74 mesha eye T74 no wo mo ka ho na edimu na kase boy efe Sompa 106.5 FM akra no a efa Sompa TV so na sanso nam ye headquarters ewo Kumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adam for radio ewo Paris France takwa Sompa eye 101.1 Techiman Sompa eye 106.1 Sunyana Sompa ye 98.9 Enkranza Sompa Mensonum eye Sompa 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio wono eye Sompa FM live your Facebook page ni Sompa 106.5 FM akra wo like page no share na woni yakwa nakra na YouTube no so eye Sompa FM live your website eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so pat epete ewo Kanesh Jum Ena Doma FM Doma Hinkro and also a 100.7 FM. Yen de kaseboyi esomwano pay a me die nyame shirano wodumenu a enye Akosua ago Aboagye obetimi so afrem Akosua nshira mene medoba triple way man Agya Appiah Apam Dadaa Munde dinam se menya foreign call. Hello.